Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim pužiće sa sirom. Evo šta je potrebno. Za testo 1 kvasac, 200 ml mleka, 1 kašičica šećera, 2 kašičice soli, 100 ml ulja, 100 ml vode, 1 jaje i 1 belance i oko 600 g brašna. Za fil 400 g sira, 1 jaje i 2 kašike pavlake. Za premazivanje 1 žumance i 3 kašike ulja i za posipanje susa. U 200 ml toplog mleka izmrvit ću 1 kvasac. Dodat ću 1 kašičicu šećera i 2 kašičice brašna. Izmešam i ostavim da nadođe. U nadošao kvasac dodat ću 100 ml ulja i 100 ml tople vode. Jedno celo jaje i 1 belance. Dve kašičice soli, i postepeno dodajem brašno. Evo, testo sam lepo umesila i sada ga stavim u činiju, pokrijem krpom i ostavim da lepo naraste. Dok testo naraste, ja ću pripremiti fil. 400 g sira, 1 jaje, i 2 pune kašike pavlake. Dobro sjedinim da dobijem kompaktnu masu. Testo je lepo naraslo i sada ću da ga premesim. Razvijem na debljinu oko pola centimetra. Napravila sam pravougaonik i sada celu površinu premažem filom. Premazala sam celu površinu, sad mogu i rernu da uključim na 180 stepeni, pleh sam pripremila i sada sečem na trakice. Prvo ću po sredini, trakice su dimenzija otprilike 20 cm dužine i 2 cm širine. Napravim rolnicu i malo pritisnem. Stavljam u pripremljen pleh. Žumance ću umutiti sa 3 kašike ulja. Premazat ću pužiće.
Pospem susam i stavljam u zagrejanu rernu. Pužići su gotovi. Pekla sam ih 20 minuta na 180 stepeni. Prijatno! Njam, njam!